Ek hublaya phi warok ki pralok ki wasnyaw suk o pat ye ki video hau new channel te hakani ka video kwa open snyaw chapi wa Dawa u Donald Trump na ki he ka Iran wo pelaj ye ki prangu ki kynthai hachwa wo sedang iya kelam yasuk hakasen wa ar hawa kamte ki kini ki kynthai we ne yi idaw chak set ki ha Iran te ton up ye kani ka video hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhet te chwa wo sedang e ladam po mu de phi subscribe your new channels nya bhai subscribe we khnyan how to bell wa em tu khanang wayo ten cho phi yo ye ki video wa thame te ton sedang e hachwa wo kut ka ceasefire haperdi ka US wa ka Iran we ite to phra wa je mentu image da ka Eastern time ne san chiteng step ka ar phole tarik da ka por yong e u Iranian ambassador to India u Muhammad Fatali da ong u wa ka ri Iran da man ko ka wapen khre wo yasuk wa ka US dei wa ong le wa ka te sa ka US wo ra yi kwa ko dei wa pteng le wo ong wa le da kwa ka US da ka thma le ka ri Iran da man ko ka wapen khre ya ka thma da ong ule wa ka US yu jam bha ko ka Iran we mut ko jan yi ko bom lut ya ka ar le sngi don hi tang wa la da tip ko le to tip ko wa sup ya ka wo bom lut ya ka Iran nei bha ki nong Iran daw ya da ki ya ka ri yong ki wem e lat hi e ki wo bom ki wi ki ri ya I kamte we nei liang u information minister ka Pakistan da ong u wa ka Iran daw confirm ko he ya to wa ka sngi wo ya kalam ya suk wa ka US da ong ule wakani karai ka Iran wo yachim banta ha yaklam yasuk waka US hachwa ukut ka ceasefire to iwama bha we da pankut udai wa ong waka Pakistan da yaklam ko waka Iran man ipor we ka Iran da confirm ko yakasngi wo yaklam yasuk ko waka US nei liang u Donald Trump wan da bo uda idur yong ki prangut ki kynthai ki wachak set ha Iran dei wakantu yaki he ka Iran wo pelaj no yakini ki kynthai da ong ule wadaw snyaw buram bha u ya ka Iran la da pelaj ko ya kini ki kynthai we da karpat ule ya ka Iran wam to upan chitom ya ki we da ong ule wa ini I pelaj ya kini ki prangut ki kynthai uman ko ka jings dang wa bha tam ya iya kalam yasuk wa ka Iran ha Islamabad Pakistan hawa kamte ki kini ki kynthai we ne yi idaw chak set ki kini ki kynthai to ki watip pertui kam ka pana muwahedi Bita Hemati, Venus Hossein Nejad, Daina Terabadi, Mehboobe Shabani, NC Nejati, Ghazal Ghalandari, Waka Golnas Naragi. Kini ki kynthai to kinong Iran hi, we de chakem ki haden wapan bad wa em kti ki wapan man ya iyakhi, ne yarap yaki wi won hay por wa em iyakhi percha thma ha Iran. Hadin wada viral ini iwa Dawa utrom dailang wa ini idur ha social media da bon bhaki bru wa comment dei wa ong wa hajrong ka thmale u Donald Trump sia ne hi ki kynthai tang wada emle ki wa yakit ne back o utrom dei wa ong wa utrom ta uman pa u wa tip wo berkhat wa kamon usnyaw ki be ki pa yong kini ki kynthai manda chak set ki khon ki du nei da wa panman ki ya yakhi te du kini don hi ki wakwa open snyaw chapi ye subscribe we like ye ki video khanang wa yo ten cho phi yo ye ki video wa thame ku play chipon